Tala falava malo le soifua si mai le whafonga I tala fau le Radio Samoa. Mo moatu mai Amerika mai Iran, o le awha atinu e vainga awa Amerika ni whaataita inga tau ospa inga I le ea. I sa sae tutu tonu a sauni ai mo le whaopopo atu o ana vainga auto militeli, I lea whaaitu ono o se mata upo au fiaida tunu o Iran. O ia whaataita inga e pe na ngaio iai so o se tūlanga e ono a fiai, mo whaia umai a ngaio inga I le mai o le saunuanga Trump whaasanga ia Iran, wa whaamata wane ai le ono whaatino iai o ni ngaio inga wha militeri, e mai se le whainga malo. Wa mai Trump se vanga na wanga iane Iran I le lau mo whaatalanoanga, o le isi o swa inga so ai, o le a matua I malosi atu nei lo le tausanga na tenei, le na whaaleanga nai le no fuanga wha niukilia le atinu. I le taliane la le Iranian mission to the United Nations, mo latu ta uai wa sauni Iran, e anga iane I whaatalanoanga e whaawai lunga o le whaaloalo, ai o le a ia pui foi I lona lava atinu, ma o le a taliane foi I se talie le iwa aia mua pe a whai euna ia I lātou. Lo whaataria le isinga yo inga o le a o iei le lima ta upu, a lo popola le to tele ina le ito I ufoi I se taua, e le o toe mana o mia e maise lava I le wha I tua le larolangi. Ua saunua le whaila tusi o Amerika o Marco Rubio o loo taatia atu I a Venezuela I le mea upito le lei mō lātou po le ngāru rue whaatasi ma Amerika po o isi atu nu e peo Iran. O le whaamtalanga lea na whaia Rubio au wha ngā solo le loironga o le mata upo e whaatatau I ngā yo I ngā Amerika e pueina le presidente sa iei o Venezuela Nicolas Maduro. Whaadia Rubio mō le teminei ua whaapei Venezuela o se ngase ti ngā ina. Na ia saunua foi, peona ripotia le BBC o le pueina o Maduro e le o se ngā yo inga o se taua. Whaeloi le ripote iei tangata lo o tūturi roa pea, po le asa tūlanga o iei Maduro le teminei malona whaletua, a po le a fo I le lumanai o iai mō tangata Venezuela. I Lucia ma Ukraine wa ripotia le CNN pe ama le toa 5 tangata wa maaririu mwhasi o tia I se ospa inga Lucia, wha o ngā hai drones ma nanga I tonu lava I se train lau pasese I le tu I mātu I sa sae o Ukraine pe ona wha maariane le presidente o Volodymyr Zelensky. Wa mai oni vainga le manuia na whea ngai ma lau whainga ruenga le soswani wha pavave ina ua taunu watu le no whanga le tupu ai le wha lawe le wha I tu o Kharkiv. Wa mai pe tolu sa lau le pasese le train ma o ia malanga I maasanyo na wha o ngā tangata Ukraine e anga ia ia sia la tau fita o lo tau le taua. Whaeloa o drone sa wha o ngā o so wha le train au wha ingoa Zelensky o se ngā yoinga wha tupu wha lawe ma o te te e fo iei maisi atunuu I lea ngā yoinga Lucia. I au se tālia o lo I se tūranga tinga ina I le wharamai se tamaititi na apia I se wha lawe le basa nei o se so ai e se taawale le tu aingo le Toyota Corolla se tangata na savaliane ma se pram po le taawale pepe I le wha I tu o Ormo Hills I le Gold Coast. Pa mai le nai news o le tangata na savaliane le ala tele se tinai ono se furu tausanga sa valiane le awala I le afiafe na nafi po le lata I le ono e lawe vea I le taawale. Na ave umatu le tina ma le pepe le wharamai ma tinga ina. O le ave taawale le Toyota Corolla e luasulu ono tausanga mai Ormo Hills o lo sosoni nei I leo ia lato suenga. Ma le tala muli mai to e lau, o winga lo wao le tau o to e tolo po ai fo I whai ngā pālota to e lau, ina ua whatua I ai fo I ma le taunu uato le waa o lo ave atua I pusa pālota. Pa mai le reida New Zealand, o le pālota na fuafua mo le stofi le basi nei pe a kiri vane pusa pālota ma pepa mai Samoa, pe I taiwa iei lapta ingo sa vidi mana rosi ua fautua I nei le atunuu e meiso le mawalurunga o ngalu. Whaelua I le whai ngā mālolo iei la matianga pe a whai malanga tangata I tūlanga o le tauolo iei, e me se fo I tangata o lo fianga ia ne pālota. O le vaa o le MV Mataliki e umia le malo mai whaatasi o le malanga ane I le vao to e lau mapia I te tonu le rua wā yaso. Le lau o wha lea o ngā atu malana whai ngā malanga I le aspareile, ma o whaatalitali nei la le tunu upo le aleisi yaso fōu, le o le ataatia iei le whai ngā pālota a le tunu. O tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le ne yaso, ia manuia fia ngā ruenga matiute o whenga iei malo tātou tunu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Sunga o whenga whakao e lo ka wale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa o tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa o ta wale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. O le Casa Beds and Appliances. O le tali o mana onga. I o loe wha ato tonga ilo mauta. Ini tau le lei, toi ananga tā. E mawai moenga ngā o si tutona New Zealand. Wha apea se tino fōa le potumalo lo. Lau ai mano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai. Maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O valu se lau, lua, lima whāwalu. When you shake up, the radio Samoa, lua mai, my mai, radio Samoa, tisili mai, batolo. Radio Samoa. Ofa ia te oe. E le taualunga foi o le nei asu tofi o le whatawhiti o le tele o tiute ma Faiva alo filima. Sa whea ngai ma le atunu u le tae au ina ua ala usu ala seu Samoa ina ua ngā e foi le la. Ia au le anga le lei o le atua. Sa ia wha moe ia te oe le po ana po. Ai whatupu le wavenga. O le talitonunga lava le nā o iai la o whai. O le wavenga le mele whai le atua ia i tātou ia so umba. E te ala whai ai le tae au. O lo maua le hona ma le soifua lau lei. E le anga le lei mai. O le tātou matai sili i le langi. Maloa fua i lau ua maua. Tai au manuia sula le lofa ma le anga le lei o le atua o tātou lau lua fasila whai i luma o le nuu ai le o tua o le nuu. Whelo i fo i pu e o manu ai le o pu e o mala. Ta oto fo i le tawhatolu o le vānu lofo sa mō ta oto atu. Pa ia mamalu wha le malo, pa ia fo i mamalu wha le anga nuu. Ia, mawalunga se vi inga le tua, ma tua le tuu ia te utou, le au whainga luenga tutofia le tua, le papai sina o le tala le lei, le ainga sa le vi, ma whioi o le langi. Ma lo le talo, wha talofa ma le anga. Ma le nganga fifia i le, nei fo ia stofi, wha ta fiti o ngā ruenga e pei o na whianga iai. Tawalunga atu ai fo i ma le unanga, te lenga ia fofonga mua, ia po le tō wha fo ia se manu Francis Ioane. Ia, ai whaafitai o lo iai pēlo na tau au le lango mai, e wha au ai, ia sia mā nofo atu foi. Ia mā whaifo se kalamari e kako ke kaliye ai le nei aso, ai mai se, o le tele o mata upu ta ua e mawhai o na ho, iai le tātou whaasoa. Ia, awa lava lo nofo sila fia o mea lo tupu loto i whale, ma le vai whanua, e le ngata i New Zealand nei, whapena fo i le atu Pasifika. Ia, ai mai se, o mea lo tutupu lava i le loto i whale o le tātou o tunu pele i Samoa. Se mau ngasu o le mea o lo i ai. E le uma. Ua toi o nai aso na tātou whamawai loa lea i le masino Januari. Ia, Februari, ia ua tuai lo ma le tausanga. Ia au tau silsila le alo le vā le wati. Whapena fo i le whaitau. I tu la ma le whaitau aso. O le amatanga le nei tausanga. Fau lua whelua sifun le ono. Manatu o lo whapena o na manuia fo i o tau tamamtina mātua o le atunu tua asina sina. O e lo whata o tolia fo i mauta ngase. Ia whapena fo i whale o tangata mātua. O le tatalo le i atau sa vea mo oe. Anga le rei atu le atua ma pa i atu o na au whamalo lo. Ina ia tafi e sea. Ti ngā o le tino. O saule soifu matua ma le pula la ngoto. Ia ma au mai ngase na ele ma whai ana tua. Ai maise. O le ti ngase ma tautia lele. O le tai wha se fulu, tai lima se fulu au mawai. Ua ngalo mea. Ua ngalo le ngor kolua. Ngalo i ngor ta maiti. Ia, ai alan me mafua.
me mafuol maloso mo kalpelo era que va aí atuala te lo ispor kalame ye o mai lau kalpelo ya wa ngalo me uma ya na ole tautua I lavala I le I isi tangata ya ai ole tau ole na ole fa manatu ya te oi tala no I te mamtina matutua wa tele ngase wa o mai nei vai taimi wa ele I matutua tele ya wa ngalo me dementia Parkinson's disease ia fa pena fo ile mental illness le tele le ma ai to angala fa tele no lo tu ina male ono matua ole ama sani e fo e kolendi ele ma fo fauna ia malama ia maola pea le na malama male loa mamana tua mea iso seteni ia le na fatalo fa inisi o lo asia I tatou ne dei foi vai temi o tau sanga o lo o ia nisi fo o la wo overstay ya nei no mai ya fo ile te tolu sfulu aso le pemita krisi massima le tau sanga fo ia nga we vai vai lo fa malu ali lo o to ia o istanga ta fa fita uli le ia nei le wa lai ona ve matoa ia talo sanga istanga ta la fio mai sa o I fa la velave mo me tau no mai au le mafai se longa ko fo ia ko fa ko mai la le da le no fina o tu istemi a fai o tato talo sanga ina ia maua ia tato pe mita fua fo le o emergency benefit permit ele spengfiki a le pe mika e ke sawai o lona winga e te tau la o le tato si stai au lape o le tu la fono ya le nam e se teimi lata mai po na inisi 5 le 10 minute e ai la malo fa longia ele so pe ona fa la wilo atu le por kalambe lo taia o le malu o le taia fa pe foi le fio mai le ftelenga ya tia mo le tofa ya se umano o le amo ai se ma fesota inga se tala noanga foi mo le fionga element star o a onga le fionga ile la au no fausia wa le ainga sa tuala ai ono Dr. Alec Ekeroma, le fo isa ave fo ima faton sili, o le matanga luenga le suifua maloloina, I le painga watuana yatu, ya le la, o si I ao ma uanga iai, e tau vai le tofi, olona I tu malo, ia ana, ya le la watu la ima iai mamanu malo ai, e le whainga filifilinga le tunu ua avea I nei. Mari fai pule le tofi o le tumalo, ia whapena foi o le tofi min star, o le matanga luenga o a onga. Sa e le manatu whapea ono o lona tomai, maanga waa a o uina whapitoa o se li fo mai, se li professor. Ia a o leala, ua tofi a ngai I le matanga luenga o a onga. Ia e mada I fo, awa te lele silfia, te lele anga waa, ia e mawhai ona whasoso hadi ai ina ia whatupula ia ma ave ese le tele o whawhita auri o lo tula I mai tonoa o onga e pei o le lava o whaia onga lua le lava o maka e pasi eita maiti tolu ia o le tulanga le na o me o le seti e tātou o le tātou lava su enga ua le mautonu ai whawhaingo fi e tātou le seti ina o le tātou su enga ai o mai tabu iti isi a onga mau lunga ya tunu I fafo. Feo la tuai. It didn't meet the criteria and the standard mark because the curriculum that we were teaching our children is totally different from the curriculum of the New Zealand Ministry of Education Standards. Yan melana lewa tamwhai nei. E toi fafo I le tātou system tuai. Ina ia sanga tusa malangu tasia fatasi. Ia ma le tūlangolo ia onga mau lunga. New Zealand ma Australia. Ia pero outou whafonga fo ia I le aso nafi. O lau lunga le tūlangolo ia li kolisi o Samoa. I le vasenga sfulma le lua. Ia I latou e lato e le iwa sfulu mon tupu pasene anga le selau pasene e le passing mark.
Ia mana ia tala nai le whaalongolongo. Au leo ua mafuta mai ia le fionga i le ali fo mai. Ia o le fionga fo i le min star o le matanga ruenga o a onga maanga nuu o le tunu. Ia o le nganga whaalalo whaatalo whaatuai i lau fionga le li min star. Ma lo le soifu manuia. Ta oto atu pa ia ma mamalu whaa le anga nuu. Ia vai atu lau fionga ai ono. O le lau na whausia wale a inga sa tuala. Tausi whaatele leo mbuenga ma le no whaatoa. Whapefo le mamalu le whaale fitu. Ta lofa lava. Mali umbaya, a fio umbaya. I le tapolo kalambe nei. O le Gagaifo o Faiva Samoa. Great to have you back. Ia, se whaise tala i steimi ai. Le nganga whaalo alo whaatalo whaatu malo le soifu manuia. Ia, whaatalo whaatu i lau sunga le ataua. O tai fo i mtua mal whaal tolu, ma upi atu oia ingal tai. Ia, tane fo i le swafa i sa vea, pa ia maulunga lava leo la inga sa mali e toa. Ia malo soifua, whaatalo whaatu fo i mamalo tatu atu nuu. Lo whawhanga funga mai mo mai i tu whaalalangi. Whaatalo whaatu. Malo soifua. Soifua manuia i lau fionga le li whaipule. O le tofi o le tu malo. Ai moise fo i o le min star. O le matanga luenga ma le kapeneta. O le whainga malo fo o tu lai mai nei. Filifilia. Whaatua i le atua Samoa o tas. Always a pleasure to see. Unfortunately, we only say hi and goodbye when we saw each other a week ago. I le tato o tunu o le asia se atu fo i. I le tato o li parmia ma le minsta fo i o le soifua malaloina. O a maila o fionga le li minsta. Ia, o le leila pa mea oma, fai pisi li nava i aso. Ono o results fo i whanau, o outcomes o Dr. Waonga. E pisi o minga pisi ai, e pisi lava i aso o ma tele le mau fono, e fonge ma tele fo i mani request mai fo i mai malo tatu o tunu e fia feilo i mai. Ia, pisi o mea lava na pisi ai, a tam fai lava fo i wale fo, pisi fo i fon wha vai. Na lia lava. Awa, ia fo i wa tele polo keti e fon wha vai, wa tu fo i fai pule a fo i latu tu malo e panga solo na tulanga. Ia pisi i mea umana e tele ai lea fo i. E pisi fo i a e manea fo i maua nisi ne ewa no taua. E tala noi fo i malau sunga. Ia pe fo i male palau lo fo i tatu o tunu. Mea lo tupu i tono tatu o tunu. Ma lo whaftai sa au wawai e tu fo i. Ia matau muli lava le ngate lau fionga le mitstaa e whape fo i le fionga le li palimia. Ia mau tau whontanga. O se teimi mua le ua whai ai, ua whai loa i le malo, lau fionga fo i le mitstaa le li palimia, manisi fo i o mitstaa. Ma whai a onga uma o le atunu. O le ase tali tununga lau fionga le mitstaa o a onga. I le anganga ua wha mau popo mai ai i lalo o se maota e tasi ma tala noa atu le malo i le mana onga o lo o iai a wā le au sia o se tūlanga mawalunga ma le leo o tātou wa onga. Waf taimel whap sili. Na whailoa i le fionga le palmia ma le malu o to tele whaia onga i le tausanga. Whai ingoa tausanga ling te atu nei. Ia November, to fontanga. Ia na launga e fo le palmia le whataua. Whataua onga le whanau ma tamawhai ia whaalelei mea uma. Ono o le nau ta inga lava o le malo ia maua se tato a tunu e o ina ma potu tangata. Ia ma sa no fo le palmia a mea e whataua la tonga luenga la so tau o fo matu tau o le malo. So swani so se mea lava e fo ne whaalelei aia fo. Ia i ni me tonu o a onga me whapena. Ia o le mea lava nau ta inga lava na le malo fo le fia e tala no fai aonga e fai me whalongo fo i le i fai aonga pule aonga ma se si aonga e whapena fo me mtanga wenga. O le nganga lava na leo wha awau mai lava ni vai taimi ia ma le saunonga fo i palmia i le aso nga fua le aso mua le fontanga a fai aonga o Samoa so sa ia o Samoa ia tu se pe lua afe lima se lau whaia o ngā sai tonu o le hole i nai i le Apia Park.
Ia ina lana fo ina sa no fo I palmia ele whātaua fo ia aonga, ia na no nau tau ta inga fo ile, nau ta inga e sosoani mai ia nuu, le fo nei, le malu la fo i o whaipule ma pule nuu, ma fo i ma li o nuu. Ia, ma fo nei ma komiti o aonga, pa pena fo i ma asesi aonga pule aonga, sosoani mai fo ile le an sosoani malo, a sosoani fo i malo ia la tau, fo whanga uma. Ina fo la lesa announce fo ele palemia ia results o tatu so enga ia sa fai ia o no ta inga lapa ele fa pe o tau fa masa si po fa pe Ilo. tu ora lo ina inga wenga fa ya ngele ai elo la nganga na no sa no ele palemia o na sa no tamo fa so swani fa ya o so swani inga wenga fa le inga wenga onga ia ai tele fo ila o vanga fo ila le pe le o mala malama ia na fo ila fa besima fo lunga te penga te fa ila ia ma fo ile makes the conversation discussion debate interesting so I find ia na pisi fo ile ma to ia ko fa mama ko fa mama tili ia le no ma ia le so mulmulio fontanga nafi sa no fo ile le a foine le acting a CEO I mtau pulava leo mo Marx o tamaiti o whanau. Malila. Malo, ta ua tele le whalongolongo atu o toi ai le anganga o le tiktai o le atunu a me se foi lau fionga le minsta. Ena ia aveo se collective responsibility o se tiu te tawa whai e ngā lulu e whātasi ai e pēwho le sau noa le fionga I le palemia. E le toi whaia tō tasi e le mālo se bea. E mana o mia le mālo I tūtino uma. Le mālo, le atunu, ali ma pule, I awha pēnā fōi ia whaiwhi auma le pito la aua e kālesia sosani tūranga le. I lau lawala o fionga wau te lole lei, mea e na nau ia I lau o fionga le ngata. You're very passionate about the health system and the health of our people and about the education of our people and also the economy le faso so ino te mau a ingo le tunu. I lo taunu mai o le minsta la sau tangai I sia teimi la I titi mau te lo e te lese teimi e tauna ona maua e lau a fionga. E va ai the overall picture of the education system that we do adopt now. Aftai lava, no taunu mai te tonu, no saula, ma lo I loa, ia whainu mela. Whainu mela o mutato pats, pese I o le mela wana no loa mai I nā tau sanga mo tuanai. I myself, taimi fōila sa o iei o I le University o Samoa. O nā no loa mai ngā fōila le whale tonu o le tato education system. Ia o le tele lava whale tonu. O le mawalalo o pass marks o tamaiti. A whainu mela, mangtua le pepelo whainu mela. Alau fionga. E a fo, e lo mai a fo le mako tamaiti ma le te lea wha le tonu. Ia, se li liula le matematika. O whangai o le tele. E nā le iwa paseino tamaiti I lalo le a whangai le snape le ia eite pasi le a fo I le matematika. O le maolalo na ye, o le ye kakau afo. O le wa po tau alu nei lunga, le sufik pasene le afo. Le fonge le pass rate. Ai maolalo lava. E o fo ila le ia trough, e fa pena fo. Ma kua maolalo lava ia pass rate o te maiti. E o fo ila I le continuation rates o fa nau ngai lunga le ia trough. Ma tang pa u ese ia tama. Makakwalia 10, 11, 50% of the boys disappear before year 12. No winga ba te le fa fitauli o ye tono la foi. O tatu education system. O melana e foi ole reading la ko ye makwaleanga lava. E fa pena foi la matatu wa foi. No go away. A foi o melana foi le o foi la mo numeracy ma fonge ma pass rates and all that. Ma kwa leanga whainga lava.
le mela na whaiera la sa plan fo le sa 12 months plan. Se mea fo le tau whainga address whawhea ia fo nei ia mea nei. Ia e tele lava mea wa omana o tala no ia i fo i le polisi. Ia ai a fo mea tau wha ale leia. Ia ai tele fo i lava na tele o le lua vaso la le talu na publish i lunga le Facebook ia fo i results tako colleges. O le toa tele la tunu wa feedback mai. Call mai, email mai, text mai. A mea o meri o le wha le tonu o mei e tonga whai mea o le tele your suggestions o tu mai. Ia a te fo mama tu sel PSC la ko ia PSC nga fai fo la ko task force o me tawa o fonge o le education. 2024, 2025. Ia ye fo il tele o la ko rel fo i recommendations o mea tonga wha le leia i tatu ba o ngai tonga Samoa. Ia tam whai la le lifi la fo i. Le numeracy ma le literacy. Wa le mea wha le tonga wine, to tele tatu whanau. E o ma le 5%. E le loa whaitau tusi, e le maua whaitau tusi o mai liwa e ia e te le malama lama. E whonge o whaitus tusi o whale tonga. Ole, o mai whai lai lunga i colleges. E pese e whaongare nganga Samoa, e tau whai wha malama i si subjects, i le science, ma biology, ma le maths. O tele o whanau e le ingilisi. Ia pese i la mea na whaapoleina i tele ia leo wa sao la wa sao fo isuenga. Mo ia la, it's a good news. Let's start with some good news. 57% of the mating na sue. And that's about 3,000 or sasala sila le. So there's about 2,400 for 1,372 got an aggregate of 200 marks or more. So English plus the best 3 subjects. Mawala le kono winga la e whainga sawa tono le whaunga le UPY ale NUS. Tusa la 5% o tamaiti na sue. La e mawala le lua se lau pasenge. Nadi. Aia fo yo lesi la vai ngai lalo mai. E whaia lalo mai le lua se lau. E se lau lua se furu. E mawhainga mawala tua wanoa e mo TVET. Ie le tu mau lalo inga TVET i lau sunga. Pena e sila fia ia. E to tele in mana o mia i tako kamuta, tako palama, tako annex. E vainga tamaiti lana e saura i tono o le tulanga lea. E tu se vau se lau 5 su tamaiti. A tu sa to se lau iwa su lo tamaiti e le sau tono se pokalame. Ia tonu la i tu whaintal no ina pe wha whaimsa soani il whanau lea. A pe se i al mea lava po lenga lava na o tele il whanau le leila fo i lakto mamlanga le malama anga i le ingilisi ma le a fo ma le maths. Malo ia sa no lo fio. Ia. Malo fa tai o leo tau tala mai ia le mata upenga le i le vava ai mamau le iai. Fa mata sa e awai lo fionga le minsta ini a onga faife au ma le fale tua le faife au ia so le sa o le tusi ia va pena fo le tato ngana wa pe le melna leo vava ya tune iai. Wa take over a onga amata. Le a onga le faife au ma le a onga sa masani ona fai me ia a oi le tautala ma le tusi ma le faitau o le tuspa iana o umai le tato faitau sa mo ma le pikau kau sa mo na e anga i ndia onga fa pe o le titi le soifu o lau fiong o taila songa e mo i sa nonga o le soani katoliko na la primato fonge fale sa fa tasi mai la fa nau mai la vale wa sa o le fonga fonge o le pato anga le westek ia pe ma toe e rural considered rural foi le tau le English ia fa na wala na isi mato neighbors nga I fo fai mato onga ile so swani ia e mo
o saunoanga o nana amatai le aonga a tonu le nā whainga mo wai le amatanga le leo o aonga. A sa ala saunoanga, tu sanga tosu pasenga o tamaiti lea e o atu ia aonga amatai ia. O isia o ngā lai whaila bai whaiwhi au, peila fasto o lai e run le makro ECE, Early Childhood Education, wa aonga amatai, e le whaiwhi au, e whakasa. E wafo i leini ia onga ia ECE lalo le malo, ngā tasi la onga lalo le malo, o aonga se laudo sulua, e fonge tuma oti pei lalo fonge o private po fonge po aonga lotu. Ala lai whai e ECE a peina o talno atu, ngā tosu paseno tamaiti o ia onga ne, no winga la lai miss out le 70%. O le foi lana fua i ia lau sunga, e koe mai uma o ngā mata tono le malo, wa temi nei, o lai tua, o lai e lai run le council, Council of Childhood Education. O le lau whapea, pe silia mai tono le malo, e una i tuai. Ia e teleng mea whai taun whaatal noina, mangkua foi la i o aunga nea aunga tumaoti, ia mai se foi aunga a lotu. Fia tal noina, foi pa wha whena whaile mele, e tu tongi e le malo le whai au, ia po nisi foi o whaia ia aunga ne, e mea umana taun whaatal noina. Ai tau foi la na fai pe ia fia tu la ia fai saini foi la contracts me fa pe na foi le le avo employed direct ne me fai a on ne ia me o mana le ma fa pe ma lo le si la pe ma lo po se me taunga a fa pe fai taunga stage foi le avo ni rush in langa ye financial implication for il tu langa le malo ia ai fo ia sau no mai ai o lewa fa mafa mai fo ile fionga le panemia. Il tūlanga le, e taunga ngā whaatawa ina ia o ngā mata, o ngā whaiwhi au. O le whailak fōfua, o ki whita noa ia i mato whaiwhi au ngai whasto. Po le mea wa ele o matamaiti la o ngā lea le whakasa, po le mea e taunga whaisisia o ngai ukre le pale o ia i tamaiti ngai ukre nga. Le whauta noa i svo i tu malo sa tal noa whaipule i latu whaiwhi au. Pe fa fenga faya o ngā mata, e a mata. Mali. Ai ave o se laptop la se me fisoni e fai au e mata e mata la to ba o. Pe le feta fai fieta no mai si fa pe mai e tele resources se mana mia. Ia tonu lava a mai tonu o le malo ia o ngane a tonu le telling resources tele e alwai. Ia. Malo fa tele le vo fionga o le te mata tuina. O le nā fōi wa e tū ma tilutilo ma wa ai ma mao i le tūlanga tauna toi wha ma popo mai ai. Wha mata la e te tauna toi tanga i ma toi sila i se universal curriculum e ma whai ai o na tātou i loa le lei ale mea lea o a o i o la fōi a o a o i leisi a o ngā amata. Se i o fōi lava wa lea la o toi o atu lava sili le teimina tātou nofo i lava tātou ma set e Samoa lava ia lana suenga. Wa tātou o ese mai e ma le curriculum na sete le New Zealand Ministry of Education i tātou school CWU i. Lea la ua pe ua whaiwhai e Samoa. Sete ia lava lana exam. Ma pe ua le o le standard e sa tau mana o mia ma ausia pe ona tātou sau i le telo tau sanga i le system New Zealand. Sau noanga pe se i o tātou le sa o ngai nā vaitemi. Form 5 and 6 form pe o tātou ngai masangi e system nā le sa le e fu tātou a o onga. Ai o move forward 40 times la tō ia. O tele o no Pasifika o whai lava la tō curriculums ma whai fōi la tō assessments ma suenga. Ia ai kawan tātou tiju. La fōi la sui le system a New Zealand pe na sila fia la o ese ma le NCEA na fai. Ia se mea lava o lea lawa o teimi e reviewer le curriculum. O teimi la ne ka whalau whaatal noa tu tiju fo i mea lai tupu mai set no o Pasifika i e fiti. E whapena fo ma New Zealand ma Australia o mea lava na a lewa la mata loanga na review teimi nei tātou curriculum tu e whawa ai iai o hangi me wha lea. Wa mea lava na o lea fo i le e mata i tūl teimi nei. Curriculum resources e whao ngai whaiao. Malo, awa, o le ala na wasiri atu. Ono le system la lea tātou na whai nei i. E pe i whaulinga mai, it has a different threshold
you know, or a passing mark. Ai a ola na skorsipi mai a tātou tamaiti. E o mai isi tamaiti struggle and they fail on o le manatu o le ausia le tūlanga mai walunga le system sa tātou masani ai. E sao nanga o whalonga whapea e atu tamaiti nei tue setila fo i le Form 7 in nā after UPY over here. Ai si tamaiti lawe o atu au sa o lawa i lunga i university. Ia ai a fo ish. Au se mea ngā tue tilo i e pe whawhenga synchronize le takto curriculum i nei ma curriculum i New Zealand ma Australia. Ia wā fo i e tā ua ona takto scholarship i ave atu nuuna. Ngā winga lai tau wā ngā whonge ngā watu sao i alu sao takto system i system o a i nā. Au se mea ngā le include umalawa takto review le whai nei. Le foi tilo mo assessments pe fa fair pe fa telling internal assessments a fa titi external assessments me uma lavana o lea fo e tilo em tanga wenga Malo, whaptai. O lea le tā ua o le sao tamama tina ai mese o mātua e le tūlanga o lea o uina o whanau e mese o le tūlei mauna i pēr lea le tā ua o le sao mātua i la ua fionga le minsta. matuata ua lava o le sao matua ia o ina o latu whanau. Ea fo i le ngata i le whata ua fo i lele o le resourcing o tamaititi alu lea o ngā ia wai e se lau ona su valu e tamaiti ele i trongia pili o suenga. No winga o mana sue a ele i eini ele o mawa results o le trongia pili o le pili ngā le whasuta la i le subject. No winga e mātua ele o whaatawa inga ia o ngā whanau. Ele tōngia pili o suenga. Ma lesi mea, e tau whaatawa e whonge mātua, e whonge a o ngā whanau, e tala no i whanau, whainga lako read ia e whoi lele ma whaingi lako, tala noanga whoi lele na inga i la inga. Ma awa o iei nisi mea whoi lele o la whai vai ilta meititi la onga, wa mangtua lawa o mātua whai a o ngā mua le al whanau. Ia, inga e a mātua i le lei, e whongi e tala no al whanau, e awa o whanau me whapenga, e whai mātua e whai si vai. Ai, o leo te no tala no mtanga alwenga, e whao ngā ia tina i o atu ia o ngā, ma lunches a lato o whanau. O le tō tele ia no watu ngā i sa wai ngā i sa lelonga. Le tono canteen, pēs lo se furu e tina no nofo mai ai ngā. Ia lai whai lako oka ma tala noa ma sua i ngā. Au whak o amea i e tina e whai, e whamea lai whata tali lako whanau, vo i lele awe lako lunch. O sole. O tala noa lele polisi, o whak, ke kanga whao ngā resource, te lele resource le tu mai. Le whai mai e whaunge uti whai a onga. A whai a onga sawa i lalo le, whaunge isi i male i a wani e tu. Male lau, ia. Eno whai le ia i lau proposal, e picking tina selecting tina se on se fu. Mai a onga se fu. Na mai la ia makuata wanga loa le tina whai tau tusi ma whai le mati wha popo me wha pena. Na mai le NUS, Tatu University. E whai sa aonga mo se tōru le ono vai asu. Ia, kuma lola la aonga na, mai loa awe lola if so swani fo lele i nā le ECE, ma le ia 1, ia 2, ia 3, ioe. So swani ai, mo e wha lato se lengi. Dia le. E mwhaintu. Oe, whao ngā i eile resource la le lo le nofo i nā, fo le mkuka e pe dese me o whai o teimi nā. Ia, o le proposal la na, o le la carry forward le matumtanga alwenga. E tau wha increase e lunga la wha i tatu wha ia onga. A pēna sila fia na sau noa le li pālimia i la songa fua. O la fia mai wha ia onga stile mai fafo. Ia pese i na wha pēa i leo isi, foi le wha pēa i le vanga, foi le wha lau wha tio, wha pēa mai ia. Lau wha tāua o wha ia onga mai fafo, le wha tāua i wha ia onga Samoa. E le ai lo le nganga na le li pālimia mtanga luenga. O le whapea e mai whaonga mai whawhol. Mai whaonga whawhol e so swani i le mele whapea mai ai. E le lava whai aonga i tono Samoa. Ia whaila le lava tatu whai aonga. Ia le whai whamai pisasi. E mai nisi whai aonga mai whawhol. So swani mai. Wa le lava tatu whai aonga. E mo ele o lava whai aonga lolangi.
Ia, ai, tau whai hata tau ia lava tatu aonga, alisi la mea, la sunga. Wa tele te, se lau fi se fulu whāta tau primary schools le ia. Ai, e valsuli ma o whonia aonga nā. Valsuli ma aonga nā, i lalo mai ma le lua se lau tamaiti. No inga. E le ma whaina e fo, ina lava le valu o whaia aonga, isi aonga. Isi aonga penga le se fulu wha se fulu tamaiti. No winga la, e le mawhanku e ni whaia aonga sto tere, penga ali sto lua to tol whaia aonga i tonu aonga la ia. No winga la, e whainga tā te le whaia aonga ne inga teach across all the subjects. A whea sa o whaia aonga ne ma kwa te le ala tō ngā wenga lai whai, ni oi aonga light. Le whaia fo malo, a mea taunga merch ni si aonga. Yeah, combine. Taunga whakas, combine si aonga, ni oi. Alfa whainga tāna, ia wāti tui atu ngela pe o whangaloa. Wa pe mai ia, e le mawhaintu whātasi uma ia e fo. Le tu whangaloa. Ia atu whangaloa. Wai, e whesi mao fo, ile leo e fo. Tau lena. Pai sa wali, mai ka maiti, le si tuli manu. E tolu aonga umana, e ilalo mai le se lau e la whai utamaiti. Sionga pongal na. Ia, e le mawhainga tu o whātasi ia o le mao. Ia me uma whapena fo le tilo iai, a tonga inisi aonga mwhanga merch. E wisa aonga le merch, yo e. Malo whaftek tau, le whalongolongo atu i mata upu ia wā ngā iai i le sila le malo, a me se fo ila o fionga honorable la wā. E tau me ia ua e sao no o le o tilo iai ma vanga ia fo ia le whainga malo mla o fionga le minsta. Awa, o le si fo iba, o le tau fia ai o le waste, ma le whao ngā alu, fo i le alu vale o resources ma tupe ma mea whapena. E o lawa fo i tono a fio anga o nuu, i le whau a mana o le nuu la whaula tō whale aonga, o osu e tupe, o osu e sponsor, su e mai tupe le malo, whaile aonga, ai le a tōse tolu sifuru oni, oni ta maiti le nei whale aonga te le lava, le fo i te whafonga iai. Ao o na tau nuu mai malanga, nuu ma fio anga, o su ngā tupe te tele i nei o tuai, ai, o le asila le whauina o le aonga. Ai le se i tanga i masila mua le pulenga mamalua, fai pula e me full committee o mātua. I le ano fale o se mea te tau ona tilo mua i ai. E sao saunoanga, pe se i mea nau saunoa i pale mia, si le tue pa uma i tono matanga alwenga. Le whaunga whaia o whale aonga. Pe se i almen sa wai, e tal nori e whonga i se a fioanga po se tumalo, a pia ia la whaistatu wa aonga, ona e to tel whanau ai, e le sa aonga tono tatu nuu pole tatu tumalo, ia. No role a matang sui tupe fo ile le po fea sui tupe mai e se whau i whale aonga. E la whatatenga lei al whale aonga le anga ngai fo lea, tua whau nei la vai le whanga. 1.2 million na su e lava el komitia la onga la tu va tomata atu mela fonga le la se va ai peto fia fana we amata la onga le la fo il vai asole peto fia lava wa komitia mato tangal wenga ve mai fa ya onga questo fa se amata tai se va vai peto fia ya fo pesela ila le mena na fo ina o lewa ma fa il malo e tonque mai umati so ile me fa peto no malo ma ti va vai po fe me tong tu ya nga yo na tu la nga electro deciding mai fo ile se tu malo po fe e fa wa ila ku fa le ao ma ta u fo la da e te tau na ngā lue whātasi le malo ma lau whionga honorable ma le pulenga ma malvoe. The fairness of the distance traveled by all the children around the district pole tu malo foi. Ina ia talawhea ngai uma le taimi ma maso. A o I e tapu vai tasi uma i mea. Centralize ai ia resources ia ma le tulanga le leifo I mo a onga. La se tel tununga lau whionga. I le toi whaonga ina, ma le approach le malo. Ia I la tau nei o whaia onga was semi-retired at 55, 60, 65, 70. O lo o iai pēr le malo wha le tua, o lo malo losi, o lo le lei o la tau ma fau, ma anga wa aim whai ona toi fo I mai
fill in the void lea o le lava o tātou whaiaonga. After lava, o le napa tau le malo, o le mawhol malo, o le near retirement age le wai nei Samoa le ono lima. E lo no winga la a whaiaonga o lima tausanga le e whaabau pēla o lau awaunanga. Pea whai o lai lele so fu malo loina ma wai mana o fu iai. E whaawau, e a luala si o le ono lima la le near retirement age le wai nei. A le nga whiloa e melis whaiaonga le tausanga te atu nei. Vals fu tausanga a le whaiao. I se voi. I si tinal na... Ia, matua tautia, ai le mawhawhau matua, koe fie whaiao, ioe. Ia, o nai whaitita inga nā fu ilele nisi o loo, na o mia lava no fo mai e whaawau pēl tatu ngā wenga whaiao. Malo, awa Elena tia ia silangona ni te uwa pe fo le atunu a ofisi o fo ila uri ia mala talanga le a tau sa vema yon. Ona, olo utina, ua valus fu lima tau sanga ai ono. A olo o whaia o ngā pe i pesenga mai a Whaila Institute ale NUS il te imile nei. Ia alai a velan ta vale, valus fu lima tausanga le tausanga, le vaso le se mawatu nei sa o iai ina, i le whamna tuina. Ia ai le ma whaina tuua. Ia ana whatu le ia nai o mātou uso matua whawhine, tu oi pēr. Alu pelo no matua lo le lei ma sharp lo na mafo fau. A tonu fo. E tu uloa ma ilo ma lo matua. A tu ia e whaile me mana o iai. Ioe. Ia a tonu tulanga na ta ua lea ua tau o iai le talandoanga. Te le sao o i la tau ne ua ta iono sfuru ono lima, fitu sfuru, valu sfuru. E fe so ani iai fo i le mata upolo iai nei i le shortage. Ai se la se por kalame ta ua. E ma whai o na tāu fiofi e le malo ia nei o tātou tangata nei le sui o le ngā luenga le si whai a onga ma langa mai ia tunu i whafo ia pau nofo lawa le whale. How can we encourage these people to maintain their interest in teaching others? Tough time. I think I've a level support mo whaiaonga. Le support e la kulunga i le whaiaonga. Ma le se siaonga. A lava le leile support o whaiaonga. Fia whaiaonga continue pe lava la nai fo. If she's feeling empowered, appreciated, yes, then she will continue to, or he will continue to work. O leo la si ilunga le fongne le ele a fo le malo ia to tongi whaiao. Mana ia. O le laru nei ai lai tongi whaiao le new budget level vai nei ai la fo ina mai nei pisa si ia nei pepa. E whai lo mai ai o ma nei al whatulanga o tongi whaiao le wai nei. Pe se i fo ilele a o whaiao sinia na maua ile na tongi fo ilele. Se vanga wa se ele pule aonga koe le lunga so e le tongi. Ai maua tongi le tasi tausanga uma lava. Mea faula leo whaingi pesasi. A e whaingi whai increments. Yeah. A le lea performance. Yeah, le tausanga le performance e pe si fo lunga tongi. So there are small increments, but if the teachers will feel appreciated, like to efforts, if I may lie, what I could say, it might look small, but it means a lot. Yes. Yes, in a tongue. E tau fulana iai ia ai fo. Tau no mai lo fionga onbo. Ai al meana fo ilele o to tele o tato whaiaonga ia wa malanga tu fo ina le RSE a PCE vo ilele o le enticing le RSE vo ilele o tele o le tupe ia me fo na ia le level vetting o tato RSE workers a wa al mea na o le o mo ngalwen ia o isi bo pio resign pa pele o le sang ngalwen in whainga la tu RSE ia isi fo wa tu le quota ia o isi wo nga so ma ruam piula mea mawhapanga fo le affected to workforce. A le ta mawhai lawa le malo, le la si tong. Ia la ua fo ne o tano at fo I pule aonga. Support I to support to staff. Mali. Ia a tono e fo ne
tāwhiowhi mai fo i le le attrition po le resignation rate a taku whaiao. Ia. Malo, whawtai, maule o te manatu fo le tā ua tele le toe whaola ola se polokalame. And some incentives that o le polokalame tā ua lava lea patino lava mo whaiaonga. Le au tauina, pe toe walanga le ua tu whatasi le Teachers Training College with the National University. Ia e pe o le tūtino le nana i loa, e o lo tangata i o le TTC o i loa, o whaiaonga o maianga i ai. A pe o le teimile nei, ia le ua, o ta whiri sa ua, fo le sa noa i le whiriwhiringa, e o atu lesi mata upu o sui, fo lesi mata upu mo lesi career path o lai mana o ai. Wa le tū mau i a langona o stangata, i se ngā luenga i tasi, po sto mai i tasi. Tātala noa i le mele na o whaalongo lava wha mai talo ana tula i mele chapi piua o ngā fua o matamaiti. Au te le ia o ngā fua lava ui e lo lai titi mai se i vanga o la eto tongi api ni se i vanga nā skola sipi ta te maua whato a mapulo ta mamalo tina e le tongi e so ta pili o le nā tausanga atoa. O le ale sa o le mea. O taktua o ngā primary schools ma secondary schools e free. E le se me tongi, a pe se i o tamai pili le charge fo le committee o ngai tumalo po nu taitasi. O le tupela le whaanganga fo le committee o ngai sosoni le maintenance. Right. Pa pe ai ho le fasutala tausanga, lima sutala tausanga, pe se lautala tausanga. O le tupel na ia, e lo sau le malo, o le tupel na e alu le committee o ngai ale nu le na po le tumalo na. Yo o le pule aonga la mal committee aonga o la uana o la tona e fa so soare fa onga ina o le se leni lea e le sau tona le malo o la onga lava ia e free e le se tuta ai pe se I o stama I tupe na le charge terminei primary schools and secondary schools so soania I le pule aonga mfai aonga ni mea fo ile mana o mia fo chon a te mantua fo, le fo e batu le meta o le one government grant. Le fonge so swanina malo I fonge ia o uma lava tono o la tunu. A mata mai lava I lalo le ECE. Le ECE tu se fase la la altu pe tamti te tasi mo o tausanga. E le aonga na. Yo so swani e fo tonga fa ia onga ma fa yo mea onga fa tau mea onga me fa pena. Paso solo mai ala I lalo pol. Se lau lima se fulu, se lau tala le tamaititi. E maua fo I isi aonga. O tupelana se swani fo I le I mea aonga tamaiti. I mwenge mo stationary a fa ia aonga. Ia mal maintenance, kusa lima I se fupa sene. Ia alo le maintenance o fa le aonga. A pe se I o lewa wa fa pe mai e fon fa vai. Pe se I o tele lava le maintenance leo pe o pa o mai tono fon fa vai e whainga maintenance. Mea foi lana wa sa waila fo ila langa le fa pe mai tauna avel tupele I fon fa vai. Le one government e fa so mai ina ia e tele lava ia pros and cons. E ma fo fango mana tauna wa vai le iai. I ke o pa o watu tupele tono fon fa vai. A fai laile o le leile fa so ina 2 milion. Ia ringa la bo tila mal tupele melana fo le tawana e foi se va vai to fo le pe ma faina fa so o male le fono fa vai e se le ni o mane wai tawana e fo ina la fa so le mele ia le one government grant tono matom tanga lo nga ba fo ele auditor fo dele pe la ko na o mai fa lungo tupene la wala sa tauna fa nga ia Ai, au te loa mana o le ta te whasoa a watu e fo I bala utua lalo le whionga le minsta o aonga. Whaatu mawina pea le one government grant na I te tono le parent teacher atmosphere po le environment na fo le committee a whaia onga ma matua. A wani I o fua I o e tele fule ngasu mai I le tupe ma le whasoa a fono whawai. Ao le ase taltununga o lau whionga honorable I mela I o su enga tamaiti ia o whaiwhai nei su enga o le mawhai na tong I le tā ua o le tasi le miliona polo keti lea e mawhai ona so ani matua tongi ia results
o ia mata upu ine mwhai ona mau maui ia results ato maiti. O te minei, o live so swangi whana whaavai tonginga pilio a onga I PSET. Po a onga whaina a wa umamaila a wha I tato colleges. I la le University of Samoa, a lau tongi o pili uma tamaiti, o tero tamaiti, o tongi a toa lava e whana whaavai. Mari. Pa pia whainga, a pena wha USP. Ia, tonu whai la wala ve whai maisi a onga whai e maa lua piula, mai a onga whapena. Don Bosco, ma aon whapena lai whai il TVET. Yeah. Ia, ai a whaila la tue tutongi whai am whana whaavai ma pilio a onga, ma pilio tamaiti leila lo I le primary school, ma secondary school. Ia ta ilo iai, wa alfisili la, o ala I ngā luenga mātua whai. Yeah. O ngā luenga, o lala so swani mātua I a onga lato whanau. Wa pese I a free uma mea uma. I wale foi pe na sila. Ya foi la fanga foi ma fana wa. We fa fanga wa onga ya la vo file back to school project. No winga la fisili o ala mea matu e fai. O wa o pe la nganga na vo ile tangi I tato lima. Ya mai foi. Wa ale fa ta wa ina matua o nga fana. Wala le whaali mai ei le whaataua mātua o ngar whanau tonga pilio suenga me whapena. Wa ngar whasu tā la lawa pepa. Ia, ai a tonu, a whai le maua mai suenga, maka suenga le tamaititi, wa le mwhainga progress fo le lunga le NUS me whapena. Ia, al mela ngā pa o lola le whana whawai. Whaitalia ia fo le whaipule ma le whana whawai po la se so swani pe mana so swani ai pele ai ya mana yo la ta tie pe ia maluna ia mana ia foi ta tia tu ai o fetu na I lava muniao I le te fono le fono fa vai ia fa pena foi matua ma tu planga le ai tata le nola I le vaenga ta ua tele le nei o le social media and our younger generation in schools. O lea se mea e mawhai o na tātou whaia, e tāu fia mai ai a tātou whanau le ave o lātou telefoni, ia mawhaonga le telefoni, ma a fia le social media, ma a fia I fo I le tūlanga a negative impact I a lātou studies ma lātou tongi e maua mai I teimio suenga. Whaftai, tonu o le tele level feedback ma le evidence lewa iai nei. Ea fo o le social media ma le whaangai o telefoni al whanau. Whanau a onga le lalo primary school ma secondary school. Ea fo ne ea wa fia e lakto wa onga. Mea lana pe se I o le lava mata I tū le experiment Australia le whai nei. E whaasaya e fo I social media I lalo mai le suluono tau sanga. Ia. Ia o le vavai po la le mea la nga whatu la fono ina ni Australia. E fia vavai la le si lua tau sanga se vavai po la la to impact. O ina New Zealand. Lau te lua e ao e a onga ia telefone ta. E ao e fone e a onga ia telefone ta mai. Fakwa flat fatango fila bala telefone. Pe a uma le a onga. E foi se mea lenga ko foi ia matua. Ia pe se ila le mea na fo ile tau whanga tu wawa ia nei Samoa. Ia awane ia telefone ta mai ti tono potua onga ma tau wanga ao fo ile le whai tu fo ile le ia o lo ma fa fauna ia. Ia, mari ia. O nga se wawa ai le ban le ia Australia. Fonge under 16 social media. Ia vai pe la se effective way in fai for nei pe a successful for Australia le mele. Ta ua tele. Le ia o se model le tātou te mulmuli tai ai. How we implemented that kind of model and how we are going to monitor for le mulmuli ane. Awani le sona le o le tātou mate tuina ai. Pe a whai au ngā mo Australia, po i fo nisi atunu u lātou te whatuina, nisi models
e mulita ia I tātou ai tele ia le influence o tātou whanau ono le social media. Tātala noa tasi fwe o whawhita audio lea ua sofa ai ma sopo loa le anga I atu o whala au whasai nei tonu a loto ai maise a onga amata mai lava le whanau si o ia onga mawalunga. O se mea whapapolina I tele a wai whapea uia le te lele ele mtau tia le tūlanga wo I tātou. Pese pese mai alta I tai fo I a mea o le fone o whala o whasaina o le problem te le ton Samoa au tele I loa tele whapea. Lea le mau arrest le wa nei. Ia no winga o aiwa po tan malala I la fo. I le vainga le mga arrest te le po dunga lusa la la fa yo. Over 180. No winga la o matua I le wala ve fo se va I la ia. I like fire rates phone leo nearly every day. Leo yo fire like rates. So it's a big problem. Obviously it's a big problem. Le foi mawa ya drugs ile pora. So la foi mawa mfaya onga. So therefore it's a problem that we need to tackle. Tackle across. Basically, fonge wa la maya ya fonge mo X-rays ala tato customs. Mano. Le la wa fo wa tele resources la maya na tato border tato customs. En no tamo fainga detect mai la ya fala fa saina ne. Ya ma wa fo mtanga ma arrest na mo distributors fo na arrest na. Ai o whaktuanga lava ia I mātua e whaunei whāwa ai whānau ia awane I la vea whānau pe whaanga aina e whānau ia whala au whasaina nei o te leilo pola tui ngā wā ina whasto ia ta la whapea uke ngā ia whaunei le pale ngā troile ia marijuana me whapea ngā ia ese whaila ese mai malaisa me alana ole pule ali ole tuma ola tuna fa salaina umal vainga le ia o isi sala il rusfu wafe se for wafe le me o I sala ya ainga ia tatelo fa inga ainga vo le wa e fa isi ai le no fa isi le no fa sto ia ai la viena ainga o fa sto I sala ne yo Ta oi fole ngolo. Yo ta vale fo male no ya. Me ma fa pena ai o se me lava tam fenga control ai le fo. Control ai le spread ole ai samale. Fala wi fa sain. Malo whaftai ono le tātai mi lau whionga honourable, always a pleasure tāte tala no ma tā whaasoa. Fo I lea I mea umalawa o lo o a fia I lau ma tā ngarwenga. Au te lofo I tele nisi teimi lumana I o le a tā whaasoa I pēr. Ai, a o ai le tofinga. O a ni moi mitinga, ni mā whaunga alu mamao I lau sila fo lea e te tauana au sia. Ai le I o atu lisi paia inga pe toi tūla I mai pe wha au foi. What are some of the resolutions and outcomes that you think that you want to achieve in your 5 years in tenure as the Minister of Education? Well, I want to see better results in examinations. And because of our improved results in examinations, that means we have fixed the system. We have fixed everything that goes below or before. Matatu lava I ainga. Matatu whaitau tusi o mātua I lato whanau. O ina o libraries. Libraries are important. Le ngata libraries tono o whale a onga, tono nu. Ia mai foi. Le tauanga tofu I la ainga o yeita maiti. Many library books, many tusi whaitau waita maiti. Ioi. O ina a mata maila a onga. I le whale, I tono a ainga.
Ia wha solo mai le ina le ECE, lana winga la, if tau whainga fix the system na, o me ma whau iai. E whaungi o uma lava tamaiti I le ECE, ali o lunga le ia 1. How can we do that? Well, we can say, e le ma whainga aro tamaiti le ia 1, se wa ngā mo mai le ECE certificate. A le aro le ECE, e le aro lunga le ia 1. Yo isi ma whaunga na ma whau iai. Ia ma whaale lei mai a ma au ngā mata mai lava I nā se tau mai le ia 8. Whaale lei a results o le ia 8. Ia ma wha solo mai a I lava I lunga le ia 12. Ia le lei, a le lei o mai a results a suenga tamaiti. Wa si I lunga le, wa e ele e wa vai atu graphs nei, fo le le. O telo tamaiti le pa pasia e fo. Ia telo mta upu. Ia o te mana o la o te umai 5 tausanga wa si tia o mai lunga le telo le pass rate. Lona winga la a whaile nā winga o tato fixinga uma lava isi problems e lalo mai o le. Ma le tamo whai lava ia o mai ia o lese se 4 tausanga. Ua o ina to tele o tangata o tato atu no. Wa tato wa ai voilele I statistics mai le tato Samoa Bureau of Statistics. E lo mai ai nā, to tele o tangata I tūmalo, e le o lunga I le college. College level. O la tōna alo whai whātoanga, whai a inga me whapena, ai tele le ingi whai longa. Ia, se mea na penga sufi pasenge e o tangata I lako whai longa, vo I le lunga I fōle, o le ia 12. Ia, se mea na tauna tu wāwai iai, e o le sisfoto sanga wasi I tia le pasenge, o tangata e wa yengi lako whai longa, I tono tatu nuu male atu nuu. Ia pese moe mitinga na I no ngei tangata. A le atau te loa, a le leifo ia onga, ia wahao fo I fafu. Ia, me a voi le fo I tau sanga ki a tau ia Australia ma New Zealand. So swani mai tatu wa onga. Wa o le tau te training ala workforce a New Zealand ma Australia. Le train atu nei a o na whenga venga na iau. Tau I langa winga ma tau le training a punga tau workforce. Tau fo la swani mai New Zealand ma Australia training o tatu whanau ni Samoa. What a wonderful conversation. Sao le le, o winga le trade by tato e tato, ia le o mai whawholono winga la, ai the incentives e tau fi mamawai, a wa o aseta tato, e le nisi me siri atu, nisi atinae, o aseta siri ona tau o sa atu o tato lava tangata. Ia mai ele ngata lai lea. Honorable, I want to commend you with the brilliant idea of selecting how many of these resources our women, our mothers, ma watu o faisela to wa o ngatolu ile ono vaiaso po le valu vaiaso ile NUS fa pitoa ma mai tu fa I tono a onga nei fa o nga ia nai lo le atu ili le la au ma fai le tala ma tala ima a olato they have brilliant minds e tau ona fa o nga ina I resources a ole manea o lau sila ma mau le nam ta upu mau te wha moe te fia vai. I se teimi tā te toi tala doa ma wha sua I malawa fionga honorable. Ai ua off the ground lea fo I o se proketi le lei tele. Ia, la fotu ia lau fionga. Ia, le teimi le nei. Ia, se sau nuanga muli e tā walunga iai, ia le tā tala nuanga. Ia ma se wha mnianga fo I mole atunu, a mai se le tāpua I mai o lou I tū mā lo, pele I lou fatu mole a ngaka. Aftai la vai la songa, tawa, ia. E whatua whamanatu atu tatu mātua, pa tāua onga tatu whanau. Tatu e mana o uma lava I se whanau e o ina, whanau popoto. So swani mai tatu ainga, ia whapena foi tatu e kālesia ma tatu no. Male atu no. Ia, e whamalosi atu fo I fo nei I le whanau. O se nisi o wharamulongo mai, pa tāua lea onga. Wa a maua lea onga, a le lea onga. I o lolo manai, tele opportunities I lolo manai. Ia, ma whaamalo se au atu fo I tatu whaia onga, ma pule a onga. Nei vai aso sa ato
whaasoa ma tō lofi tō whā ma liutanga, i tatou whonatanga i sa whai, i telefoi ni mea lele o tō mawatu ai. Ia, e whaamalosi ai atu, whaamalosi au atu. O le ase mea whai atu mtanga luenga, ia, e whongne lango sua i tō ngā luenga, ia, whaile ma lea ma awale pole, o le lava e tamu whai atu lava mtanga luenga, e lei umata tō ngā luenga, whaapea fo ia onga umal whanau. No child should be left behind, no school should be left behind. Lilo. Wa onga ia mawa lalo ia pass rates. Tau te mana i otu whai ngā tau sanga nge. Wa move mai lunga. We don't want any schools to be left behind. Ia otu whai ngā tau sanga wa move mai lunga pass rates o isi aonga ia. Ia mai foi. Ma whalata foi le tumalo. Ia whasto uta, ana lofi no melalua, ia whaftai le langalonga mai, whaftai mo tau sanga, ia lo tau whai atu lava tō whai pule e whone, au nātu tatu tumalo, ia no nao umana whili le komiti whaavae, me lau whainga wenga komiti whono whaavae, ia o tatu whontanga vaso lea, tō te whailua e maleli pālemia la sulua, ai fai tatu whontanga al whono whaavae la strofi, ia o mantua whalato ploketi la lea o lea for back to school, ia tonu e whaamalia ina umatele o ainga tofu lava le tangata ia mananga silselau lima suta ala e maua. Ia o lo ngā lue ia ele e whono whaavae te nei, ia tufa whaale tatu se lengi le tono tatu tu malo, e arua ia le tosa lau tosu wafi o tatu tupe. Ile nā tasil masina o tauna uma tufa tupe lea. So soani e tatu whanau. Ia. Ai whaatasi mai le tua i tatu fofuanga. Wai e le ase mea o le leipa le whaatasi mai le tua. So soani mai le tua i tatu tau mawhainga. Wa o le tua lava i el poto. So soani mai ai. Ia whaftai atu i lau sunga le ataua mo le avanoa. Fa auro vai tu maia e tatano e na fiafin fa so train ma fo fon ia a yese me wasasi le tano atu le al minista ia fa man mai al mai le ase si poto tai se la tu yama ia a tomo fo ina wa fi wa fa longa mai tau fe ro to ala fa Samoa. Brilliant. O le tangata watu la o fionga le minista mo taulangi. O te mate tuina. The progression to a very wonderful and respected way to monitor you. Awa e whapenalo winga. Ele swinga mali o le whautanga ma le whatofala. Inga e mai se foi le kiliva ina o sa vali e te whina ngalo e tau na mālama lama mamanino i aile atunu. O se swinga le lei le nā mai o te whaaloalo i lau e fionga. Ona o le tau mawhaina i a whatino i le tūranga le lei o le tātou ngana. I ama le whaasoa lau tele i o tātou tangata. Tā ua tele mene o te maitauina i lau e fionga. E le ngata o lau nau ta inga ina ia maua le soifua malolo ina le lei o le atunu. E le ngata fo na ia o ina le lei tangata o le atunu. Ma ia whaasoa le lei lo lātou ta mao a inga. Manuia tele lau e fionga. Wha moe tāte maua pēa wanoa i le numanai. Ia ai mase ia whafua lolo soifua tautua i le atunu. Tā whilo i pēa ai whaasoifua ia. Alofu te le atu i lau e fionga honorable. Ia mano longa le ia fiafi ia whaasoifua ia. Soifua ia. Ia le nasa maua whaafonga. Au whaasoa matala talafo i male fionga i le i minsta. O le matanga luenga o a onga. Io sa avea fo i ia ma o lo fisasili o le tātou soifua maloloina. O ia fo i o le pulasili o le tātou matanga luenga o onga e maise the University o Samoa. Doing a brilliant, wonderful job with the cabinet and also the Ministry of Education. Tā ua o onga. Tā ua. Ia mwhaiai ona. Le lei ona whaasoa ia tō mai o le atunu. Ia mese whai o tātou ta mawa inga.
ata mamai ma o awina lelei, whapenao na soifua malolo ina lelei, o se atunuu o le a tele lona te mau a inga i ana tinae, ma lelei fo i le whasosoina o ana tupe maua. Ala tatu wo i le malolonga, fo i mai, wha wau, le nganga i fo Faiva o Samoa, malei ato se vea whapea fo i le tofa i a whongamoa, Seu Maru Francis i le neia stofi. Just walking in my bed, styling while my side bed, looking at me crazy. You ain't got that money, get the gang gang on my way. Stop with all that high bed. Then what is you saying? I'm still dangerous with no gang gang. I'm just walking in my bed, styling while my side bed, looking at me crazy. You ain't got that money, get gang gang up on my way. Stop with all that high bed. Then what is you saying? I'm still dangerous with no gang gang.
Pesakilissimasi na Pacific Love Band. Ia, ai tawalunga tuai ia le talandoanga fo i ma le whasoa. Ma le fionga i le li i Minster o a onga. Le fionga ia ai Honourable Dr. Alec Ekeroma. Ia, a tonu o tali ei nisi o fesili o lo o vivesi ei le atunu o wau. Te whaalonga atu le tua ngai. Ele ngata i atu le epa. Ia whapena fo i le lato medium i lato uma iolo o fesili ngia. Ia le tūlanga wa o onga ma le avatu o isi whai a onga mai fafo. O le nganga o le fionga i le panemia. Le fo ina wha leo mai i le Minster. Ia, ele o se meleanga o le sosoa di le lei. Ia, o lo o iai fo i tupe ma whai o na tutongi ai. A le fo i la ua toe puna whanau ma wha ma i te mea ia le fionga i le Minster. A watu tina ia o lo o awa noa. Ma leo atu e watu mea ai e tamaiti ma whatali tamaiti e toi whafo i mai le whale ia po le usu atu fo i a watu tamaiti le aonga. Whai se la tau course fo i lea po le ono i le walu vai aso i le National University of Samoa. Ia, ma whapena fo i ona koleni i la tau the basic fundamental requirements and qualifications as a preschool teacher or early childhood educator. Ia, mamawhai e ona whasoasoani fo ia i la tau lava onga i a onga mai tumalo. Ma nei fo i le whaatulanga ina leo toi au mai nei e le fionga le Minster. Ta wala mai le fionga le li panemia. I le fono le kapeneta sa whai. Wa ta tau ai ona tilo mua i se finangalo le malo. E winga i le anganga lea o lo whai ali ma whai pule. E whaatu se aonga. Ona whai leo le whale aonga i le ato se to a wha se fulu po o se to a lima se fulu o ta maiti o le aonga. Ai le ilo la po whea mai i a whai aonga e. E whaatu tonga ai. Ma whaatangata ai le ngā ruenga ma le atina ai lea. Ioi. Na o le alu i o so ngā tupe o le taimi. Ia, e le ngata i to tonu o le nuu lava ia ma le awhioanga po le itumalo. Ai wanga i mai i atunu i fafo o lo au mau ai alo matama whanau o lea nuu ma le itumalo. And that makes us look bad because if we don't contribute or donate any financial assistance to the course, then of course, fa mai vola ele o tātou le loto nuu ma tātou le mafofo watu. Il se tautua ai tau malele mo a o le tātou te whai atu. Whesiri le malo. O la whawheo no i whai a onga. A o lea ele ini whai a onga. Ele o lava fo i whai a onga. I le atunu u atoa. Io e mafo whau le ia i le bele na. Ia, ai whawhtai i le awhionga i le i Minster. I le wha awanoa mai o lon taimi. Le ngata leo tātou tala no i whala au wha saina. O le tiute ma le matawha ioi a le malo. Tiute ma le matawha ioi a li mo whai pule i tonu o a whio anga. Ia, ai mause fo i le pito la au o le au whai ngā luenga. Wa whaatutuna ia i le toi whai o ni a onga. A whai whi au. A onga fo le a onga sa le whai whi au po lato a onga fo le masani no i te maiti ese mai ia onga e anga i le au. Ia po le aso. Ia o le fiafi. Ia, whai lea onga le whai whi au. E toi wha atu langa le iai ia le whai numera o le pitau tau. Ia, whapena fo i ma le whai tau tus. Ia, le whai tau tus. Ia, whai tau mai lava i le tus pa ia. O mai lava i le tus pa ia. Tā ua le nā o le tūlanga wa iai. Whanonoanga o lo whengai fo i ma le atunu ua mese le matanga luenga o onga. O le sopoloa leo le whasoa.
Ma mea le anga lo whaia le au tū lei ma le au. Wa enga leo lo whaia me o le whala au whaasaina. Ia wo oi lo toa onga. Wo o ile raiti o le taiwa ta isfulu tau sanga. O le ima ta mai ta i tei neiti ma ta maiti. Wawa aia tu ne ia i le si whai whawhita auli le tele o le au le papasi maka. 50% o tamata la vau. Ele au sia le sifulu ma le fitu tau sanga. Le mātutua i to tonu o kolisi. Dropouts, 50% of the boys drop out of school before they sit the school certificate, leaving certificate. Lala be mafuele mena. Tele whawhitauli, tele foi models, o lo tamo whai ia le fionga le minister, ina ia whatu lai mai. Mwhai ona tanga ina silsila ia ngālu lue whatasi ai le tūtino le malo, pulenga mamalu ali mwhai pule ma tangata ole i tu malo, po le nu le afioanga, ai mai se, o le pito la auta ua tele, ale vasenga o whawhianga inga o le atanu. Tā ua ia, o le taladoa, i le afionga le mista, ia mantua fo le afionga le mista, o se li fo mai, whau wina, a professor and doctor of the medicine and medical doctor. A lot of wingala. O mata upu i silio na tā ua i le fionga le minsta i le ngata o onga e maise foi. O le tūlanga o le soifua maloloina, ma le whaasoa le lei, o atina e male ta mau a inga o le atunu. Ona o mai leo lau talanoa, i le mata upu lea na whaatalanoina, i le sunga atu le epa ma whaape mai ai. Ua so sofa e le sunga i le lauli al maali toa. Ia po le fionga fo i le li pāle mia, le tō whā pa ia ma le mamalu, ali ima whai pule o i tū malo. E lo utali tanunga iai. Au tō tilo ma tō e tepa i tua i le vai tau, ma le vai teimi o tō le epa a vea ma pāle mia. Na ia sau noa, aua lava le i tō fotofo se pulenga, a se nuu ali ima whai pule po matai o se afio angama se i tu malo. Ele pule ale HRPP maia. O tō se sila ia. O uma na tā solo kilipi nā. Ioe, ilona wha fefe ina ma wha matau. Ia, le tō wha ali ima whai pule o nuu mafio anga. Tele i o wha taita inga le mele nā. E o fo i lava o mea tō tino. Anu umawhio anga mai tu malo, whanua, whaaleanga nu. Mana o loa, tūle epa po le HRPP ma le malo, i se whanua, e whai ai se atinae. Ia la ea whanua le tūla whono, Land Acquisition Act, Taking of Lands Act, tā ua ia, ae tā ua, le wheutangai, ma whetūtū na i ai o le whaatō whala inga, i le vao le malo, whaatasi ai ma le pule ma malu o li im whai pule. Ai le o le lalafo o tala na, e mana o lo i le malo. Ave lo il malo. Peto tongi pele tongi ni mea o la i lunga. Le mea na e pule il malo. Ai la tangata, e fia tofo i le pule al malo. Ia na le tongi al whalpui pe tongi i tanu malala. Opu sa o ana, na e tau te sila fia le lei. Ioi. Tele a fio anga sa whatau te i mea nā tūle epa. Aia. E tuli e tūle epa leo. Ioe. A leo le nā. E whai a. Lana pule. E whai tutu a nao nei. Eo ai tono al parliament. A il sisi o minsta. O lau kapeneta o lo fia ula mai le mea. Ma le lango le mea lea. Na ue lo le mea taun whai wha mawai. La le nau te whai atu e tu umalu. Ma watu e le tu o lalo ina ia sila fia le lei e awhio anga mai tu malo. Pūlenga mamalu e tu malo. Lea ia se mea whapena o whai e la auli o sofa o lau tūtua wha. O le nā fo e tu o lalo atu lava le fionga le li pārmia. O mai tātou te whilo ai. O e fo ala mea lau tō mata upu. Ia e whaatalitari atu le pārmia. E tau te toe a whio mai.
la na. Aua le whaolo a taua, ma tutu ina le afi e whaati ngā i fua loto tangata. E le toi si se taua le atunu ule nei mo se tangata whapea ua lewa na toi mana o i le paua. Ai whaolo a taua ma whaita loto tangata. Ini toi ma whai toi whaisa me whapea na whafonga le mai Samoa. Na le, ua le atufa i le vāsu whau le tolu sifulu 2 miliona lua sa lau 5 sifulu afe. Ala atu te e la whapea na e hawa. Ana whai neo se whai ngā malo, e pule tutu, ma pule malos. Se manu o outou umai o le atapu, e mai o outou wata i le whono lea whape whai i petesa. Ia o se whono, who lele tau wati ina ia matua whaati ngā ila ngona, ma loto tangata, leo o whai atu Samoa. I rea toi masaa le toto le atunu uata ma mai tangata wa uma le taimina sa valia ai, maasa asa ai, te tai ma o tātou mātua le nawa i tau. Lele o langa mau mai tia sā. Ua whai langi le fōlanga ma le tuli ngā sia. Au ila le tangata whaavale valea o le a masa ai luna toto i se bea valea whapea. A o lea o le a li lingi mai. Fofola le whala o le malo. Sa sa atu le whaamuru yanga mo i tātou uma ma outou uma. O le mata atu le atunu ui whafo. Mai moa fo i sa moa. O loo lala ma papa au pea i tutonu o lau whanua me le elo le tātou atunu pele i Samoa o a nei whainga. A le asana whai lava i whea. Tufi tau whao. Ma lau sa Faiva o le malo. E le ngata i nā. E wha soa atu pea. Ioi, matala atu pea. Le upenga o pili. Ioi. Se isa saa Faiva o le malo. Whatalo whai lunga le tātou api o whoringa. Joseph Josh ia whapea fo i lauso ia whainu le lei. Lau te paa ofe Wang King. Aloli le soifo manuia. Tangi le pumate. Talo whalava malo le soifo manuia. Whaftai le mafuta mai. Lunga le tātou Facebook page. Ia whapea fo i le tātou YouTube channel. Shea tātou por Kalame. Whatalofa i Asia, le atu Asia. Ia mai nai Malaysia, lelu te wawa aina e eva mai ai ia le tamo. Mus ma le whasoa, alo whatu uso. Wapena fo i se tasi uso. Ta ua fo i lana ia fo le sanga, ia ma le fola o lo o tautua mai ai. Le sunga ia Sam, top tip man, but a tip-top man. Ia malana whasoa o le whala o Samoa. Ia, atalofa te mai tai o Rachel Sifa, talofa lava. Saini Jennifer Utupo, watching you from Otahuhu. Naukovi Tomasi Ngawa. Alole, soifo we are watching you severe from Seattle, Washington. O mai tua unutoa. Watching you severe from Texas, USA. I saw somebody watching from Oregon, from Eugene. Wow. Yes, I lived there, not so far from Eugene, but Corvallis, very close to the Oregon State University. Net at Talofa Net, Malol Sofumanria, Oilesi Le Polonga, Leupena, Unasa. Talofa lava malole soifomandria tamata noa ia mautou umalava ia fa solo le tatou polkalame matufa e le tai nei sau ia i le malai valele ai ma feilo ia i male tofa ia namulo ulu tuiloma alama Yeremia o stasi le ma o le alo matua le o le sunga le li fai fe au to ina o fai langi le folanga le ana whaatino ai lo na family service i au ki landi nei. Le sunga ya Reverend Elder Lale Yeremia. Ia ma ia whape mai ai. Le ata o sa vea whafte yatu sa mātou mata. Ia ma le tutoa. Whafte yatu e le whaaloalo ma walunga sa whaalawi loa ai. Ia le tulanga. O le tautua le lātou tamā, le li i to ina, malolo, le ua mala au i ei le tua ma nawa fo i ana ngā ruenga i le lalo langi nei. Whātu alu e toi mata atoa. That was the whole summary of 5 hours of your
family service of a good man that was sent from God and a gift for the ecclesia efakasa and for his family and many, many friends and people that he loved. O tangata ole ecclesia. Toa Brown ono tasi talavlava alole soifomanuia ma tau tangaloa talofa ma alole soifua se yuli tilo matafeo fatalofatu ia ilato famaina o nei leva mai sale long le mai mon fanua anga I sale long nisi o le totele o ainga o le swafa malai ulu o le fionga ia I inga ia whapena fui ia le fionga ia tole foa ia ma le fionga ia vui ia fili maloata faumuina mataniu whengai maleata ia o anga iatu ia wa le whaafotu o le wa ulu I swafa umanei le swafa vui I inga tole foa tuala ia whapea foi le vui I le afio anga o lano I le astonai asau nei. Whainga malanga nā lena taunu o tunei, fio soilo le waa, a ngā I sa le longa, mori atu mo onga le lei, ia ma ofo alofa atu foi. Ma tāpua I atu I le whaafotupu ma le whaafotu le wa ulu, I le tele o swafa o le ainga. Sa vui, sa I inga, sa tole a foa, sa malai ulu, ia ma le mamalu o le ainga sa tuala ma sa le murianga. I le afio anga Orlando I le astuana. Inei, manuia tele le wha moe. Ia whapela fo I nisi a inga masuafa tele o anga I tupe I Samoa. O le uanga whaanga solo moi isi tangata mai Samoa in o mai ki li smasi mare. Tausanga fau, ia whapena fo I le tūlanga o fia ma meo aso whamanatu o aso tu whaatasi o ainga po le tūlanga o reunion. Ia ma whainga sau wha. Ia wo o mai le a uma ia le masina nei o January. Ia la vai whai ia. Se mele lei mo a inga. O le ngafa tu wha solo ma le tala wha solo pito. Ia ma wha pena ai o na pale sui o se a inga poto I suafa mawulunga o tau a inga. Ia ai maise o Paulo mangafa. O tāpua I atu I o tau Faiva. Le tala lale nā le no whai atu, le whai mai atu le pa whaalongo le malo I le pule, ma malu ali I ma whai pule o I tu malo. O lona vai teimi, le au te whamanatu I atu, o sā pule whasolo atoa I lava le te maloa, ma whaila na tala. Aua lava le I ai se tu malo po sa fio angai fio tofo I le pule ma le malosi o tu le epa ma le chapipi. So there you go. You can draw your decision and your whatever you think with those statements that were made. Yeah, I had quite clearly about to tilo ne eclipses if I le naka ngaka le nata malo matautia le la ua tau le pua malafo. Ai le tau le pua masei. Yeah, le na. O le aso le vaso nei po le aso te au le la fono ai I a komiti whafoe. Ia o I tu malo uma lava lima sfuma tasi a wale polo keti o le tasi le miliona whaopopo I ai males tasi wa 2 miliona I le tausanga. Feilo I tuai malau tau minsta o le polo keti tasi le miliona le matanga ruenga le minsta o tina mta mai tai maanga whasotai. Ia, mawhata oto ai loa la fua. E pei ona iai whainga whawai fau ia o iai nei. O whainga whawai fau lea o iai nei ele ngata ina tōtā mai ai, ia ma ua matua I ta tele ai I le to ino tule epa ma le isi sfulmat wha, awa o isi vaenga to lua e lua I tu malo, o sa whata le lua. Ia whata si ai fo I mawai maunga wha, ia lea lava e, ki lia lava sa apalai ia sui le nei o le HRPP, le fionga I le tama le fale. Tu ia, pai, le toa, ia whatasi e fo I ma le sunga ia 5 gram.
Nā fo ua pale ina lava i le tūlanga o te whono. Ai, ina ua toi whaatūlanga mai whainga whaavai fau ia na whai nei e la uli malana whainga malo. O le polo keti tasi le miliona ta la mai lava i le lua afe lua sifuru ma le tasi. Sa tu ua vanua ai i le whainga whaavai mua le nā. E tai whono le whaipule e manu malo mai le palota. Ai ina walu suanga le vatele ma toi tanga i masilisila la uli ma wha longo pea i le uio. Ma fe ei o tangata nei. I le ai o se ao ngā o le poloketi. Ma le mai mau o le teimi le poloketi. Le ai se mea le lei e whanau mai ai. Le ai so nā o ngā ma mai mau tupe i lea to ai ngā poloketi. Ia le nā. Se i loa e la uli ma le whainga whaavai na whaia le lua awe lua sumaltas. E le aila se ve au le whaamsinonga nā te whaia i se pūlenga i le mea ua umana i le tō whaare malo. Oi alo tū malo. La auli malo na whainga malo. Oi ona ia le poloketi. La auli malo na whainga malo le whaatutua i le tū Samoa o tas. Oi no na whainga whaavai. La auli i le amatanga. A oi la le o suia nei ia whainga whaavai na. La auli amale vaenga. So, when you're questioning the process and even the conventions and the protocols in the earliest place, ole intention atoa, the whole intention of Lauli and the manifesto of $1 million project upgraded to $2 million project, is that is a project by the FAST, and he wanted the FAST members to lead the project. Yelena, it's a tawon family, it's a tole. O lea fo i o le whaatuatua i lea tō Samoa o tasi. Nā o i la tō e whaatuatua ina e lauli e lead le ploketi. A wā lisi au wā i umai o lea whalenga mea. Ioi. O le whainga whaavai le nā. O meo protocols e mawhaina sui nei sui tai au policies. E le eise mea o le whaavai papa o le malo Samoa o lo o a awhiai o lo na winga. Ele a awhia i le upu le unconventional, unconstitutional. Awa, ele se vaenga o le whaavai o lo o a awhia. Tele me o mta upu e fia tale no pe iai. Ia na fo o tusi whai tiu o tuai, ia le fionga le sawhapito, le whaipule o lo tufanga. Ia, mai le vaenga whai o le sap. Ia, o le bea e tas. Ai mana ia la o whanongolongo atu i le tusia le fionga i le sawhapito. O lae au mai e le tō wha. Nā ona whai tio i le tūlanga o le tōwhinga. O le teitei whono, ma isi sui ia wanga i mai. E teito lua ai isi sui i to tono isi tu malo. Ai le o lotea e le fionga le sawhapito. Se tu la whono e aia ia ai ma whape o soli tu la whono i le whaavai. Soli whaavai, ia le sunga lauli le mali atoa, malana committee, po le steering committee, ia po lana whainga malo fo i le mata. Pule nei walai lo le le fionga le sawhapito. This has nothing to do with the Constitution of Samoa. Nothing. These are only internal matters and internal affairs pertaining to the party itself. Ia le nā. O leo o toe fitu minute o na tale o leitu lai ono. Whafta ia tu le whawhongwhonga tāpua ia le atunu. Ia, whapena fo ina whamalo atu i ngā ruenga le lei sa whatino nei aso. Ai maisa o tōlo mai mo mai ma whawhongwhonga mai i lunga o le FM 106.1 i Samoa atoa ia pia. Whapena fo i sala whai pule ono. Ia, matu mua. Le ainga le tai. Ia, le wa o fonti, le whale manono, ia, ma le tō tele o le nā ua whaalonga mai. O le taimi ale nei e tala noa tuele i a tau savea, o le taimi fo le nā. O lo whaafonga mai ai, le tātou watu nuu, e tō tele ma le pele, le loto ma le anganga. Ia, manuia tele toenga o toile nei e fiafi whatalo whātu i le sa vea foi malao. Ma te whono o le whono whawhautua Samoa. Malana tāpua inga le fionga le tōtō ali i tōwhilau Ted Stanley ma le whaletua i asina ma le no whaalo ma le ainga li ma aloli i le whatotoa ia to anga sa vali ma koleni ma inu le vai o le ola
vave ai ona e malosi. Ai fata malai vame tongi mo swa lo sai lunga lo fata. Ai avaluia tele, lunga le ala tele, fato toa. Ma mo fo ile ono sai ma le lava pale tu ava no le si ta vale, ma le si fo I ave ta vale. Ya ma usus tai ile tulanga o le fatulanga ina o le sawa I lunga o mga ala o le atu nuu. Ia ai, ia manuia tele. Whamai le tala fau wale o te wawa ia tui. O le matua malosi la voti munga. Sou fo le sami le anga I o wa anga I atu. I sa le longa ma le anga I sa le longa I muli whanua. Ia ai, ia tau tai le atu nuu, le atua. I le whata loloa I o tātou tangata. Mai au ki lani New Zealand nei mo I lātou umo I lunga le apia fōlinga ma le tātou YouTube channel. Manuia tele le nei fiaf tamamti nā mātutua. Ia whapia fo I le au whainga ruenga te talo le atua. Manuia tele o tau Faiva. Manuia fo I tau mawhitanga o le fiafi. Ia tali ngā sua maosi ngā taulanga ma malolonga le pona nei. Ale mwhana ngalo o tau iolo whaia le whatu ai ngā tausi le loto I whale. Wa aita maiti, wa aita matina mātutua. Ngā sesenga. Tā penanga o tau mawhitanga. Ia mba ngā ruenga lava wha loto I whale. Manuia o tau Faiva. Le atou sa vea le lei, ia ma le to whai a whangamua. Se umanu Francis Ione, ma le ngā ngaifo Faiva I le whaatawhiti o le lei a stofi, whailoa I le tāwalunga o ngā ngaifo Faiva o Samoa I le asua tai au. Those are the stories of our people today and what they did and what they didn't do. It's up to you to make your own final judgment of that. Whelai tai au, same place, same time. Ngā ngaifo o Faiva I le aswharei le tai au. Le atau le soifua ma ia manuia alofa mo oe. Ea, e saulo la sepesi. Ia saulo o e kaupoi, le lerbi a ringa. Tau e mu mai o tangata